never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh, darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Pelan, terus, ya. Aduh. Puing dulu, lewatin dulu.
Wing. Never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Sampai di BC malam kedua di BC 2 kita nih di Camp Bambu. Nih kebetulan anak-anak kita nih udah lapar. Bukan lapar, stamina udah kurang, jadi kita coba masak sop ini. Ini sop dari bakso ya. Tadi ada Bang Farid nembak apa namanya? Gluh. Kalau bahasa Aceh apa gluh? Kijang. Kijang. Napuh. Nah, jadi kita masak sop napuh. Kijang. Memang kali ini trek Aceh Forest kapan tuanya nih luar biasa ya Bang. Ya kan? Coba Abang nanti. Kita baru di depan baru 5 mobil ya? 5. Di belakang ada yang rusak, ada yang tidur bubuk manis ya. Jadi insya Allah lah besok kita meluncur ke depan lagi Bang. Siap. Ini lagi potong-potong ini Bang. Terbaik. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake me up before you go, and I'll just make this bed my Bye. Ya, Bang Ipul. apa menu Bang? Macam mana masakan Bang Ipul? Sop. Menunya itu sop luar biasa, perfect, itu buatan Dapur Kopi Kencana Langsa. Bang Ipul. Yang mana orangnya? Bang Ipul. Jadi semboyan kali ini, salam off-roadnya, apa istilahnya ya? Ada kentang-kentang waktu. AFX, kapan tuanya?
Everything looks better from above.